Welcome back to our channel, Venda Music and Entertainment. I hope you're still having some great time. There's always news out there. So, Mukhuba, if you're on social media, if you're a follower on channel you would have seen or knows the audio mudzimu abantu vhafe na muṱa wavho vhafe mini mbuso ya vhanthi uri mufunze no rabela thabelo yo raloho thabelo mbingo ralo zwi ri sia ri na dzimbuso nnzhi zwi amba uri na vhathu vhone vhono dzhena hangeni na to khakha na mukwatisa ono rabela thabelo ine yo ri ni ife. So nṋe ndi sa thoma mafhungo manzhi, I'm going to play you this clip wherever ni decide ni mbudze, and then we can talk about this whole thing musi ri tshi vhuya haningeo ngori tamba ngoti hayi zwizwa itea hapa noni na nṋe ndo pfa ndo shona nga manda. So let's play this clip against your church. They are carrying guns. They leave criminals in the street and they come to church. They come to people without guns. They want to destroy people without guns. Lord, deal with their families. Kill them one by one. Kill them one by one. Let them die. Today we say, no mercy. Let them die. Let them die. Let me start here. Deal again. with their families. Kill them one by one. Kill them one by one. Let them die. Today we say, no mercy. Let them die. Let them die. Let them die. Let them die. One by one. Let them die one by one. In the name of Jesus, pray, pray, pray against your church. Yeah, so let's just be honest. You heard there, man. Deal with them. Vhafe ngamthi na vateveli vhone va busy vako rabela na va busy. So mbuso yavha yori zwiamba zori vhathu vha hone vho ralo asi zwiamba uri thoma zwi tshi tea. Ndi khamba zwo thabelo yo raliyo asi ro thoma vha tshi nga ita zwo ralo ngori na the we vha khou amba ngayo vha khou to zwipfa zori she emphasize like vha khou li push uri avhafe ngamthi avhafe like guys, I don't know when goes one and goes fisani. Maybe then goes fanga ndila ya wrong. Mara kufele kwanga kusumbedzisa zori una vengo, una muya muvi, una mbilu mbi nduri ringayamba yote na vhutshivha ra ri mini ngori zwine zwa khou tea hapa zwiamba zori arali nanga sikone na kuḓana na muthu ono dzhena ikereke thabelo yawe ndi ene yo ri fani. Thabelo yavho ndi ene yo ri vhutshilo na vhupele. Ngori come on na vhathu vhone vha busy vha khou imbele hanefhaḽa vha khou rabelela. What do you call such thing? Riṋe ri vhathu vhane ri dzi kerekeni zwino ni a mbudzavho uri ni kha mpfha uri ri nga kha ḓi dovha ra kanda dzi kerekeni nga zwithu zwo rali ri khou zwi vhona zwo ri hafha dzi kerekeni vhafunzi vhone ndi vhathu vhane vha rabela thabelo mbi. Vhone vha ḽi vhona hani fhungo ḽo rali vha nga comment hanefho fhasi vha comment vha ri vhudza uri mbona vha khou ḽi vhonisa hani vha zwi pfisa hani vha khou zwi understandisa hani ndi mufunzi o raliho ono rabela thabelo mbi ngo rali. Zwine zwa nga ḓi ri khou ḓi vhona zwithu hafha zwi amba zwori vhathu ane a ono dzhena kerekeni arali na ranga nga ḓi pfhi muthu o lovha muḓini wa havho zwa sa make sense kana u sa ṱangane vha ḓo ḓi vha humbulela ngori if na vha khou rabela thabelo ine vhafunzi vha khou vha vhudza yone a huna zwine ra nga ḓo ramba zwone. Zwombo ndi kutshilele kwa hone ndi nḓila ine vha vhangayo hafha kerekeni heinoni vha khou ngwana musi. So not ḓivhi. That's my assumption, that's my view. Mbone ava ṅwala zwine vha nga amba hanefho fhasi vha songo hangwa subscribe no like no commenta no share dzi video hedzi mara henda a vha ri vhudze ndi dovhe futhi a vha ri ndi to vha dovhela yone futhi vha to ipfa zwavhuḓi. That's why ndi repeat uri vha to pfa zwo ḽa muthu vha ri mini vha ri let them die a vha fe nga muthihi. Come on, ri khou tenda zwo ri vhathu vha mulayo vha khou ita zwine vha khou vhona uri zwi right kana zwo dzudzanyea nga nḓila heneyo fhedzi uri vha swike hune you go to this extent vhone. Let me play that video again vhathu vhashu ndi nitambele yone ndi kona u nyamulala hapa noni ndi songo ngo subscribe songo ngo like songo ngo share ngoralo nṋe nga dzina ni a zwi ḓivha ahuna na mungu. They are carrying guns. They leave criminals in the street and
they come to church, they come to people without guns. They want to destroy people without guns. Lord, deal with their families. Kill them one by one. Kill them. mbuso yanga yavo yori family ijena ga family marango. No mercy. Let them die. Let them die. Let them die. Let them die. One by one. Let them die one by one. In the name of Jesus, pray.